Kine i nahe nei, aha koa te kirihaunga o te kapa o pango i ngā tākoro e rua whakamutunga nei, kei te pakari tonu tā rātou kawe i te haka. Hei tā te kai tātaki i te haka, a piri wepu, ko ia te hua o te ako i ngā kōrero me ngā whakamārama mo te haka. A nei te pūrongo a Irena Smith. Nōna te reo whakaihiihi te kapa o pango mo te ipu o te ao. With the whole haka, just trying to make sure that we get the boys up, get them ready for, to go into battle. Kua ki te kuarongo hoki te motu e te mana o te haka i wainga i te kapa, aha kua te whakapapa o ngā kaitākaro. For those boys to come out and be passionate and express themselves and be confident within themselves to be able to do the pukana and try and look scary, I guess is a job well done from Derek. Ko Derek Lardeli tērā e kōrero hiana, te tohunga kai haka no te tai rāwhiti, e whakaniko nei te haka me o na whakamārama kia tika ngā mahi. There's no point in going out there and doing it half price, so you've got to give it your all, and I think we've been doing that in recent years. It's about this team and this team going forward, so yeah, it's something that the team buys into and really puts a lot of effort in. Aha kua tau tēnei o ngā tūnga opiri, he kōrero anō mo tōna turanga tākaro, me pakanga tonu kia tohua ia te kairau tuatahi. Sort of my weakness is into strengths, so I guess, personally for myself, I've got to make sure that I'm doing that week in, week out and making sure that it shows out on the field. I tōna korenga i roto i te kapa o pango mo tērā o ngā ipu o te ao. Tērā te kōrero me huri pia ia ki te tākaro riki. Engari hei tā piri kua pakeke ake o na whakaaro, kua pūmau te aro ki tana tākaro whutupōro. I tēnei tau kua kite ngā kaiako i tōna pakari. As long as I started doing my mahi or make sure I got out there and ticked all the right boxes, did all the positive stuff and started heading in the right direction. Ki te kore o na whainga tākaro e tutuki. He rōpu kapa haka pea e tatari ana ki aia. Irena Smith, Te Karere.